Mogu vjerovati da si opet tu nakon svega. Isto bi to i ja mogla reći za tebe, znaš. Gotovo je, Klara. Ovaj put je gotovo, obećao. Zauvijek. Kaj? Ne bi baš stalno u tome, može. Mislim, imam i nekih svojih drugih preokupacija i problema. Kaj predstav? Da. Između ostalog i to. Jako mi je to važno. Kužim, ima da ti je važno. Ja ću biti uz tebe, okej? Kad god trebaš. Što god trebam. Pa trebam mir i sigurnost. Trebam život bez nervoze i sumnje i policije i dečka u zatvoru. Jel misliš da mi to možeš priuštiti? Da, i mislim da smo o tom jučer razgovarali. Da, i onda smo završili u krevetu i misliš da je s tim sve riješeno, seks, čiribu, čiriba i ničeg više nema. Klara, daj se smiri. Ti se moraš odlučiti na kog si ti ljutiš, na mene ili na sebe. Ja te nisam tjerao da budeš sa mnom, okej? Dobro, znam, oprosti. Jebi ga, ujutro sve izgleda gore. Mogu preći preko svega, ali ostaje činjenica da si dila. To je točno. Ali ostaje pitanje jesam te zbog toga izgubio. Da tu šutnju sad shvatim ko odgovor ili da se nastavim dalje nadati. Očito je da ti ne mogu reći ne. Ali nikad te nema i uvijek napraviš neko sranje. Sad je gotovo s tim, okej? Zauvijek. Ali mogu bi recimo napraviti neke za tebe. Mogu bi još danas upoznat tvoju mamu. A daj, budalo! Kako moraš priznati da je dobar prijedlog? Pa možda i je, ali ja nekako baš i ne bi danas. A ne. A za kaj? Pa ne znam kako da ti to kažem, ali tek si izašao iz zatvora i mislim da to baš i nije idealna situacija prije upoznavanja moje mamice.